Emek henlo pirthia ka theang emek jongsi che charche pulote pirthe le dudun seta thangna ka theang avi lapen pirthe alira lon chini dunde lasi pirthe nang hachelo pulote pirthe alir ke theklongji aphan emek abangke ka chechar ke nak sorbino Kedam tang phai kuni ni phai ingkor aner keparni Hawar ke hat block primary health center along raraphan mega se kelangje aphan operation theater lapen iward donangji pura em khonsing rong pi kabor ipon along KAAC CEM Dr Tuliram rong hangpin khadungsi kedam tang phai kuni ni phai ingkor asir keparni I operation theater lapen iward ahem kikim ponje aphan pura KAAC em khonsing rong pi ari dengpen long e sompon Operation theater aru war ikne ame ya payas moi e mansuri pura Dr Tuliram Rohan Dangoria amar hormonani CM aru Dr Himanta Biswa Sharma Dangoria amar hokolo sodhar chipinisu tekhet ei dujone taku dhonnobad disu aru tekhet hokolo hohai hohojog nohua hoy ei kamtu ami aji সম্পূর্ণ কৰিব যাই নহওক আমাৰ মাজত বহুত কেজনে খবৰ বিচাৰিছে যদিও সময় অলপ নাটনিৰ বাবে মই আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা আমাৰ ডক্টৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ নিগমা মাইথা তেখেতৰ মন্তব্যটো মই দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ Bangso hut em rongpe asang hopen kaning je pona tengke bangso hawar ke hat BPHC along non kikim ponji me kiso ko chelang hema bangke chiklo jonnira e bengang bongsi kikim kirang patang ponpo lapen bangso along bed kep doji la songbong sopin so phan bed pho lapen suarlo phan bed pho lapen an parta me kiso ko chelang je phan modern technology system pen ka chelang jabar side long pon ejipusi em rongpe asang hopen ning je pon Sila bangso kam kichun lake ilidung kaching hon Dr Tuliram Rohan CM Carbon Autonomous Council a join lo lapin ke ha dispur sitame CM Sarbang nang pupilo non ke dobo chief minister apa alangli ta nang chikroidun si ilidung la bangso hospital bang pumita wan iksi amjog bang sondilo ten naso hospital bang chiklo yonira ebeng upper NC laba patang ko si contractor bang chicha ko penke bangso hospital along pinso phanta ban ardos phanta award doji bed ko bed cap lo hai bed cap do ipo penke dak ejon modern technology pen tu emek kichelang ahoronjam amo khan da penke labangso ki koy a building kikim estimate labang 1 crore 30 lakhs 1 crore 30 lakhs afang sanction ustama aban ice scheme jone si 2012 13 halo sojone si building main bangke litumla 80 lakh kun masi ton nako Habar ki hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live